Канаш районже піргунда қарызақ твады фельдшерба акушер пунктче ұжылжын. Маякра, Ужанарда, Тури юндабарат ада Варымбушра. Канашсыне шак пілдерішлі пулымба вице-премьер Ялгужалых министр Сергей Артамонов саламларе. Уйрман илзен вол Варымбушри медицину учрежденин эжихелебе паллашря. Варымбушри фельдшерба акушер пунктне кеске вғытрак шеклезелартны. Ана дума терлих ыснаран 2 миллионы тлазенге тыккалана. Унченге севеде хытлымар булны. Хали вара кап маршрут таштан аякран курнзаларать. Ялшины зень коммуне шеклеть. Фапирдюши Галина Павлова пациентине ежинма примай булныне галаре. Кунда инде решение вопроса пиделай условиям пиктуйнашимана пидеки жить шуды ожа камылла. Кунда берин ожа живгореть шивдугать отопление газовое. Педим условиям бур шлеме. Сипелевинде елес пузасы деп педим халберин медоборудование шенегемне. Кушетка зембана, стель зем, шкаф зембана, холодильник пана, гинекологическое кресло, тенгельзем, сухожаровой шкаф, шенебурна умба узгурман учень, хали узгурабышлап пренде. Куларинче немренде каямар теришкірде кураган земде. Варымбуш ялинче щичыр выдриги жин бурнать. Инче гаймазыр перваги медицина пулы живелесе в земжин пиде білдерішлі. Мария Александрова чере-черебе аптырать. Шене фаба выл частезах келзе жүреме палырдать. Ебенде черебе чилеген зықтырадыман. Ураземде биде радай шымрақсем, сутасеменде чилдіманын. Кел жақтыра бебе. Пиде савынат бір, ялғалығы. Шагымбек хытлы, илемлі, капмар жұртлар сабаныжын. Шак жұрт пен жалы илемне кірдет, аякранақ пиде капмарын көрін заларад. Пиде магазина кірдесін бұғаттымчы строительден биде біліға чивішлі, хойзенішіне туйзашлеген строительден біліш бұлмарлы, күрмас бір қылдықсем. Лайкшлі шығал строительден биде. Светлана Карпова екімі жача кедет. Пепке сывықне азырға задыраган зем юна жарақ пулны савындаратына. Қатша келне он белік шыр бұлатқан. Халімде біремі жачана жүратса шак фапра кевенде. Қалаза бұрынна. Хал екімі жача кедет біребір. Жүратсасын шагында Галина Павлова Алексеева барнет келзе бағынза трасса шанады. Факт пиде лайық дергелі шанас келет, черлемес бірден профилактика бағынан келмен ұлдар кезі жұтлады. Bizim республикара хали икшір білік фап ішлет. Ялда бұрнаған день бұрнышны лайықладасыне малашне де пызық темлі хуереш. Федерация программеде майыбен наци проектне күжәші. Шак ялдыр кезінде адаландара стезені устойчивое развитие сельских территорий деген программа бұр. Егебенде 12 жылда пушланна был программа, егебенде 20 жылдан шезагайна депірінде Хыдырақ перен республикарада шав жұтыра. Егебенде 20 жылдан пушлаза шак пилік жыл хушин жегіна. Ялдары кезене 1 миллиард тенге ұқша қылны патшалық. Терлі объектсем дома, культуру жүргізем, школзем, және ажаза жезем, шулзем, тада үттеде. Ялтыне адаландарма шедес шул республика хыснинче 5 миллиарда 20 миллион тенге бақсахуна. Шавынбада пілдершлі объектсем тада да шекленести куш кереть. Чевашин Гларам Валина, Надежда Александрова, Виктор Степанов.